Ma se fuori swafo o le tastor pa ia fa tau fa tu pa iman manu fo Samoa o fa po sport ko ni tai o fo fa tasi foi ma Samoa a to ma le larolangi a to le ka le sia o ha o ta to te po twai tau pai fa tai le anga le le tua o ta to sil fa ia o ta to filo ai manu e o mala ona o le le o langa le o le tua uso tu fa fine ma pai ma malu Samoa ni ya Samoa tu fa ina le Kalesia ta to te fa maluina i ta story pa ia o le fa maluina le o le ta to i le tu e ala le ta tu fa tu ala le i swa fo le tama ma le alu ma le ala pa ia o le misterio fo le nei ta to wai ma ta tu te e tau fai e mau o le ta to i loa le o le tu ala le ta to malam lama fa tau wa au tātou whātua tua o whai ai o tātou te taria ma tātou te whae ne tua ono lono pa ia ma lono pa manu. Ia o le tātou ai ngai o tātou lava o tanga te tere tātou se ma leo whai eru ma le tua ma se lava o tātou lava wha e mo mua lava o tātou te wha maularo luma le tua ma tātou te manatu natu i tātou ang sala ngai au ngā tātou e wha ma malu le nei misterio pa ia. O te whātua tua le tua, o le ona mana uma, ma o tō soe, i
Yo to tar sia de Lord that. Sia. O te tau le tua, e ona mana uma, ma o tau soe, o matuanga sa lava i o mawhauwhaunga, ia upu, ia meonga na o whaia, matata whai o ina o le whaia. O wangasala, o matuanga sala. O le mea leo tu le atua ia Maria paia, le tau o pea, le au angelu ma le au paia uma, ma o tau soe, i o tō tāsia pēri tō tātou atua. I alafu mai a te tātou le atua le onan mana uma, whamangano mea tātou ang sala, ma watu i tātou i le ora e whaavavau. Talo i le ri o whai mai i le nei sakala meta ini a tātou mawai le whaalatanga ma le whirewu. Le ri e Yesu ke witso, wai tuna mai ai mātou le karesitia. O se whamanatunga lo puapuanga, malo mariu, ia vela mātou i whonga le nei sakala meta. O lo tino mo lo toto, o se fisoswani i mātou. E mātou i roi le whalotanga, e maru ai mai mātou, ma le maruia le maro le awe a whiu ai whātasi, ma le tamā ma le anganga paia, o le tua mo le whāwawau lava.
Ole matua. Maile amatanga le potu. A ole aise la langi. O te faita wina. Ole ali e ona lava au. Ole amatanga olo na ala. E mua i ana ngā luenga ana mua. Na wha wina au maile vavau. Maile amatanga. A ole aise la langi. Na whānaua au, a ole ai ni mea lolotu. A ole ai foi ni puna, e puna tele mai ai le vai. Na whānaua au, a ole I whawai ina maua. I le ai foi ni maua iti. A ole I whaia lau e lele ma le wau. Ma le tumutumu o le efu o le lalolangi. A o whātu mauina e ia le langi, na owi ai. Ina o tusi whātali o lio e ia I lunga o le whungatai. Una whamauina e ia o au I lunga. A o whamauina e ia o puna o le moana. A o tōwhia e ia le tua oi o le sami. Ia le sopo ia lona sua sami, lona matawhanga. A o tūsia e ia whawai o la langi. Na owi ai ma ia. O au o le tufunga. Na whai o ia mo na fia. I le aso, ma le aso. Sa o oli o na luma, I aso o malava. Sa o oli I mea e mau ai tangata I lona lalangi. O no fia foi, sa I le whanau o tangata lea. O le upu a le li. Lea tuai whawhatai. Lea li I e lo matua li I. E sili lava lo sua whai le la lo langi umalava. Lea li I e sili lava lo sua whai le la lo langi umalava. A o vai atu I lo langi. O le ngaluenga o tamatama I lima. O le masina atoa mawhetuna e whaia. Se a e ole tangata, ua e manatuma ia te ia. Ma le atani o le tangata, e te asi mai ia te ia. Lea li e atoa li, e sili o sua whai le la langi umala.
Wa e fo ina ya seya, le puna o nganu e ngā. Wa e tu ina mea uma i lalo na vae. Le au i e katoa ni, e siri siri a paro soa whai e lalo rangi umana. To the Romans. Through our Lord Jesus Christ, by faith we are judged righteous and at peace with God. Since it is by faith and through Jesus that we have entered this state of grace, in which we can boast about looking forward to God's glory. But that is not all we can boast about. We can boast about our sufferings. These sufferings bring patience, as we know, and patience brings perseverance, and perseverance brings hope, and this hope is not deceptive, because the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit, which has been given us. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Please be upstanding for the gospel acclamation. Sifuru Mariono, Fola mai le fai po sifuru Maridua, Fangata i le sifuru Maridima. Ioane sifuru Mariono, fai po sifuru Maridua i le sifuru Maridima. O le matua, o mea uma lava o i le tama o ia te au fo ia. E maua le anganga pa ia ma ia te au, ma whaelo atu wai ia te o tau. Ua totoe ia te au mea e tele e whai atu wai ia te o tau, ai tō te re mawhaia o le talia I nei o le pō. Ai a mariu mai o ia o le anganga rea, e tupu mai ai le upu moni, e tai e ia te o tau I upu moni uma, a wā e le tautala fua ia na o ia. A o mea uma e whaarongo I ai o ia, e tautala I lava, ma whailoa mai ia te o tau mea e o mai. O ia lava e vivi I mai ia te au, a wā e maua e ia mai ia te au, ma whaelo atu wai ia te o tau. O mea uma lava o I le tamā, o ia te au fo ia. O le mea leana o whai atu wai e maua e ia mai ia te au, ma whaelo atu wai ia te o tau. O le tala le leia le ali I.
Okay, boys and girls, just a very quick message for you for today's Sunday. First thing, today's Sunday is called Trinity Sunday. Trinity Sunday. Okay, so it means a Sunday that we celebrate and we give thanks to God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That's why it's called Trinity. You know, three, triangle, trinations, triathlon, three things. But in this case, it's one God, three persons. But you are too young to get that thing into your minds because it's too hard. Even us adults, it's not easy for us to understand the meaning of the Trinity. But I know that you know also that there is a way that we all understand, and we always say the Trinity all the time, every day. Every time when we make the sign of the cross. So you try first. So everybody, you the children, say the sign of the cross in English. Yeah. With the actions. Oh my gosh, very soon we're going to have Sunday school soon. Okay, just follow after me, but don't be afraid, don't be shy. Say together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. There are some of you near the Son of the Holy Spirit. You are very okay, this time, let's use our own Samoan language. Just, okay. I know you heard it before. You just heard it in the beginning of our Mass. Just listen carefully. I have to go first. I le swafa o le tama, malealu, Marianganga pa ia amene. You go. You try. With the actions. Okay, you're still scared. Okay, we say it together, we do it together. In Samoan, 1, 2, 3, go. Ile swafa le tama, malealo, marianganga pa ia amene. So before you have your food, even when you wake up in the morning, before you sleep, when you are in trouble to do your homework or studies, whatever, that is a prayer. It is a prayer of us as Catholics. Very simple. Every time you make this, it's a powerful way that you are speaking to God. Even you, some of you, I know that you play your sports, your footy in weekends. When you score a try, or no, before you go into the field, yeah, don't be shy, don't care what the other kids say to you. You just say, you could, just like me when I was playing, although I was not, so, even when you score a try, I got some, my friend in primary years, although he was not allowed last week, but he always does this. But he's not Catholic. Why? He was in a Catholic school and he believes that is a prayer. And he always does that, although he's adult, he's a superstar, he has a career, but he's not shy to say this, and he's not even Catholic. But you as Catholics, I see that you are shy, okay? So I know your parents, your family will teach you more on this very important part of your life, okay? So that is how you know that God is Father, Son, and Holy Spirit. Okay. So one more time before I turn to our people. Together in Samoan, ile swafa le tama, malealo, maleanganga pa ia, amene. Maro. Ya, maro lava le sai le tatu ainga e le whaasoa atu le pufolfono le tu mo tatu ne sa. Ya, e mo lava o whaalofa atu ma whamanui atu le audia lea o le umas furu tausanga o le tuutotasi o le tātou maro Samoa. I tātou ainga i tuku mai, ala mai i tātou maunga tere se o lava i le pitu moe moe o le tātou mawhtanga ia mase fo tātou tangata nu. I nei sini ma New South Wales ma Australia, ia mase Samoa o lo tapua i mai ala tātou whasalulanga. Ia, i tātou manuia pea. O le tātou whaawai o whaawai i le sale nei, tātou te alanga ai whaatasi whaakerisiano, whaatasi o tātou tangata Samoa, o Samoa e whaawai o le atua, o wai le atua le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia.
I longi atua se tolu au le atua tua tasi o ia le tamā o ia le tatausia o ia le taitai o le ainga o taitai o lu o ia lava o le atali o ia le alo o keriso wa o keriso lea na awala mai ele alofa le atua ia le ona puapua ngā whinangalo le atua ia vea o ia o le atali ia peo lava o tātou oe maa tau foi ti ngā tau ave tātou ngasala ina i o nunga le kuruse a wāna no malua e lima ina ia maluia i Samoa ma se le langi a toa o ia o le atua o le anganga pa ia o le fisoa swali siri tātou lava tangata ngasala tātou le isi tātou mana le isi tātou tūlanga wha atua a o lea na fuai mai ni mea rofa o le atua i ala o le anganga pa ia i le asanga tu na iatu lea sa tātou patipati i ai o le afia o mai lea o le anganga pa ia i le kale sia i ona lua i aso lea ua whaawau pēa mo o ufuifu pēa le anganga pa ia i lunga ya tātou taito tasi lunga le kale sia ma se foisi o tātou tulu o Samoa ui lava lo fe me mo wai pēa o tātou taitai ma se foi tātou lava tangata nu lo vai luaina pēa i loto mo tanu a ngai i Samoa ia o lea ua te whamanatu mai i lea sa tātou atua le tasi tolu pa ia le tamā le alo ma le nganga pa ia peo na mo whanso atu le whanau ia o le awa onga le kane sia katoliko i le misterio o le atua i ala le tasi tolu pa ia e whainga tā lava o le tau ave i le mawhauwhau whanau tangata e o fuma le tamā pa ia o fui whaifi au ia o se awala i le mawhai lava o le tātou te tau ave ma tātou mamlama a tiri ai peitai au le tātou peo tangata tau aso pun tangata foi e tātou te le ano i mata upo tātou whātua tua. Lea tātou te whawhtai le tue ala tātou whātua tua, tātou te mawhanawhana, wa tātou malama ai maisi wa tātou talia wa tātou tino. O lea tua o ia o le tamā le ano mo le ngangu pa ia. Lea o tātou tō modu mau foi ala le tātou whanau, ia so uma lava e maisi o tātou misa, ia so uma lava tātou te whaatino ai tātou o langa whare aso. Ma sali lava tātou tūmaanga whaakatuliko whaakerisiano o le whaidonga le kuruse. O le whaidonga le kuruse no se me taalo lea le tātou te ilo tō silifia. O le whaidonga le tātou kuruse ma tau le suafo le tasitolu pa ia. O le tātou talo lava le nā i le atua. O le tātou talo lava le nā e tātou tangi le atua fisoswani mai le tamā i atea. I alofa mai o le ateri Yesu wha maangalo o ngsala. A fia mai le mana le nganga pe ia nui atiau ono o vai o lava o le fisoswani siri. Matau tia ma matango fia le upo le atua mo tātou i nea sa pa matala iai le tō whā lea wha atua. O le tō whā ma le whautanga le atua e ese mai lava tangata e muta. E ei pona. E ei fui ai ainga. A le tō whā le atua e mamao. Le o tātou whā rongo le tusi whāta oto. O lo whamatala mai e pe le tau tala mai le poto le wisdom. Pe lava se tamai tai mo uma mai ana whainga luenga le atua le fofoina. Sa loa mai le poto mai o ia na ia fofoina ia le atua. Ai le whai le langi ma le larolangi. O le larolangi foi ma le langi ma tātou lava o fua lea o le poto atua o le atua. O le tō wha lea o le atua ina ia fia whaari le atua lona lofa i ona fofoanga. Ala lea ia tātou uma lava. Awa o tātou le numero tasi lea o le fofuanga o le atua. I le tātou wholo lona lua tātou te whaptai iai le apostolo Paulo. Pamatala mai Paulo lona foi lana suinga wholo na oranga o na wafio atu le ateri. Le alo o le atua, ia keriso. Le au wha o swaia e keriso, le au toi tu i nunga awale tamaseko. Pamatala atu iau Paulo ia awane toi whaasawalu na ekalesia o na tangata. Ia vea o ia ma perfeta. Ia vea o ia ma apostolo au auna. Ina i o atu le tala le lei o le atua. Pau lava le mele sa ngā fua i ere so i fua a le lei apostolo ia sangatu Paulo. Na o keriso. Ia tau atu tangata e moni lava o le o keriso Yesu lea tu tele nisi whamai o ia lava na o se atari o se kāmuta. E sao mo se liwa na sarete le taulia. A o ia o le tino lea ma le fatu lea o le atua. Ngā fia mai o ia peo se tangata. Ina ia vea o ia peo se polonga. Ina ia o ia i lunga kuruse a wale tātou
whaolutanga ma le ola e whakawang. Lea wa tātou whalongo i le tātou evangalia. O le evangalia lava ione tātou te whalongo lava upu le Yesu. O wa'u marau te maa. O wa'u marau te maa e tasi. La matanga le evangalia Ioane no whape mai la matanga o iai le upu. O ia foi le upu. Sa whaatasi fo le upu mai a te ia. Ma o le tua le upu. Tong whai le evangalia Ioane whamatanga i le au whaitau ma la toro whalongo whafonga ina ia latu taritonu. O ke riso Yesu lea ma le anganga pa ia le whaso mai e Yesu le tātou evangalia. E tasi o lātou. E le ese. E tasi lātou, o lo whaatasi lātou i runga o le mea alofa, o le alofa, o le whea alofani. They are bonded in love, they are unified in love. O se tartono tātou ainga, se whea au tāua le tātou te mana tunatu aima tātou no fotalo aima tātou te momori tātou taulanga le nia sa. A whapea e whaatasi mea whea alofani le tamā le ana mananga pa ia. Ia tātou sini tātou o tātou whea alofani ia. I le whaini tātou tari po i oe po le leai i le taimi nei. O tātou i roma tō siri fia. O le upu rea whalawhani o peo se upu foi peo tau lilo. O tau nimo. Peo le tō le tō tau lia le nei wai tau. A o rea o whaavare tātou atunua ma se foi tātou tai tō tasi. I le mawhatanga o le nganga pa ia ma le tamā ma le alo o le tasi le alofa. O tau foi tātou whinau ma tātou i loa. Ia tātou tau whai au sia. O le nganga o le whealofani. Masi o si o tātou tunu o tātou taitai. Mai le māro le kupuru le tua ngai. Ma tātou malava alo o tātou vai rua ina pia. Ia vea le nea sā ma whawhau mai. Tasi tātou, tasi foi le tua ala i le tasi tolu pa ia. Ia, le tātou ai ngai, ia. La se au ne, ia, la kong au nā foi le nea sā toe. Mana tonatu foi tātou tāanga ma sari lava le tātou whātou tua. Ia tātou mita whaidonga le kunuse. Mita tau le swafo le tasi tolu pa ia te me le whaina tau mafa. Whaina ngā rotu a inga. Te me le taalo. Nunga le awala. Pasi atu le malu. Me maasani lava tātou te whaia. E ngata le tātou te tau atu i tangata o ai tātou. Au le tātou awala foi le ui au vai whaatau wa. Au le tātou wala le na whaia i tātou vivi. I le atua ia na whaia oe whaia. Whaia le langi le male lalo langi. Whaia Samoa. Whaia uma tātou umala. Ia o tātou ai ngai o Samoa. Lo mai o tātou whaalongo tō whaafonga foi le upurofora le atua whamana to me tātou le whealofani o le tasi tōru pa ia. Ma le pa ianga o le atua e ala foi le nea sa. Le ala tātou te tutu laing, tātou tāpeno, tātou loto mpininganu. Toi whaafou tātou ma tātou whaatua tua luma le atua. Ma se poi ma le modu mau ma le whaapaianga. O le kare sia ia. O le tātou tari whātasi le tātou ainga o te whātua tua lava iai. Samoa e mare kare sia usum tu whawhine pe to te whātua tua i le atua le tamā e ole le marosi malava o le na whai le langi ma le lalulangi o te whātua tua lava iai. Pe to te whātua tua iai Jesu ke risolo na alo e to tasiro tātua li. O le na whanau mai a marui le tau pou ma le na kul whakuseina na mariu ma whale lau wasi na toi tu mai na e woti o lo ua nofo o ie le tu tamatau o le tamā. O te whātua tua lava iai. Pe to te whātua tua le nganga pa ia ma le kāre sia i au fia inu uma. Le māma le mawhatanga o le au pa ia ma le whaamanga luina o angasala ma le toi tua o le tino ma le olanga tu mau watani. O te whātua tua lava iai. Samoa e ma le kāre sia o le tātou whātua tua whātasi lea. O le whātua tua lava le kāre sia. Tātou te mita e tau tino atu ia ke wiso lo tātou wali i. Amen. Tātou ainga la tātou whamaulano lo mwere tua ia lo tātou mumronga ma tau sanga lo te.
whāwau pia tātou tālong tāu si ai, e tātou mana tua pia te māpaia. E o nanga e whāwau, e whamausali ma te tongi whātua tua, i whapena ana ngālue ma kuna wa e lau kersia. O tātou o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. Tātou tāu sia fwoi ma mana tua, le I tū ainga sā uma. So se tafo ke lope o puna nou, ma tau tū ai ala le fol. I whapena ana whaai mārosi kui hui manu tia le ora. Ia whaasili le tino, ma lea nganga, tātou o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. Tātou sia fwoi tātou te mā nei ma le au nganga, yaso whai pēr. O ro ia ele fili ma ti apolo ro. Ta mi milo ma tau whai ta lepe, le ola whātua tua. Ia whāmansi au lo fio, ta iala, I mea umaro whea ngai mai. O tātou o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. Ta sia ma mantua fwoi ta māma tina umo le kale sia. E mesi fwoi sā mō poto, so se bāenga si tete nei, ma si tete umo Australia. Ia iai lo wanga leileli ie, whamarisi au ni whapena na whamausali, I ola ma le ranga tā pua I ate oe. O le tātou o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. Mana tua fwoi tupulanga tala bau le kane sia. O lo ngā lue, I tā wale, le ola whātua tua, ma le ngai lunga. I whapena na whamarisi au lau fio, tai ma whālo te tele I a te lātou. Ia mausali ai, le tautanunga I a te oe manau tare le lei. O le tātou o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. Mana tua fwoi sā mua mana na whainga mālo, ma tātou te talo, whapena ona tasi mo mo whina ngāna tai, I so se mtanga luenga. Ia tū whātasia, ma maua sā mua o se atunu e whiala whana. O le tātou o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. Mana tua o tātou a inga mai wa whai langi wholang. I whapena ana pui pe lawa fio ao hanga atu I ola e whaawau. O ia mea umu tātou te talo ai whapena ana whaia pe e ilo whingā. E aua lava o mātou lotu. O tātou toi o lenga lea I leli. Lea I whāwhonga mai. I tātou ainga, tātou talo whālungo, nisi fo tātou lawa mo o ngā whia mori no mori atua. Tātou lenga lea I whāwhonga mai. Ia tuoro mātou tu mā, e taria o mātou mo onga mo mori o ruma e ala ki e tauranga ia. Taria foi nisi o mātou te taro, tono o mātou loto. Ia mātou tai tonu pēr, whamorianga, i ala iatu oire tu mā, mori anu le nganga pa ia. Le ala mātou alang whaatasi atu leo ki o tātou talo whaatasi. O le vi inga le tamā, ma le alo, ma le agama pa ia. E o le vi inga sale amtanga. A te foi o nei masu mai pāpau lava. Amen.
Ia vi ia o i le tua e whaapawanga. Usuma tu whaafine i o tau tatalo le ia tali le leia lau ni tauranga mana o tau le tua le tama e ona le mana uma. Ia tali le tauranga me o lima o le viinga malu swafa. Ya ngā whunga i tātou ono le arisia pa i a tō. Lari alo mātou atua, e whāpa ia nei mea lofa, mai a vea nei mea lofa i mātou, o se tauranga wale le a tōtua i a te oe, la mātou lenga le nei o le swafa Jesu lo mātou wari i. Amen. Si le ali ma o tau. Si ai o tau loto. Ia tato fa Inali no tato atua. Le tamai le to sai fuai whawawau me o le malosi umalava. O se mitamita whai ai mo mātou.
I le whawhetai atu ia te oe. Mātou te whaino atu ma le fia fia, lo mātou whātua tua, I le misterio o lo winga atua. Oe wharia mai lo mamalu, o le mamalu foi le alo alo, ma le anganga pa ia tona. Watutu sa le nei I le tamari anga. Wa le whawaiwaina I le mamalu, hei tai wa tasi le ri, tasi le atua, wa fungi atu maui lo mamalu whawawai. Mauri ala lea, mātou te pātasi ai mawangelu uma I le langi. E whairo atu lo mamalu, o mātou wani lato pese whai tuma, o lo vinga. Le te mai we matuai pa ia lama o mea umana e whaia e te tau o na vi I atu I lawa fio. O le ola ma pa ia uma e mai lawa fio, e ala mai lo wala o Yesu ke riso lo mātou walii, I le ngaluenga le nganga pa ia. O lantau sanga, ua e whao popo se nuu mo oe, ina ia mata mai e le mea e oso ai le la, e o I le mea e ngoto ai. Ia molia se taulanga ua atua toa le lei, mo le mamalu lo swafa. Maori ala le te mai ua mātou au maia nei taulanga ia te oe, mātou te ai o iatu ia te oe, ina ia whaapaia ina I lātou I le mana lo nganga pa ia, ina ia ave ai o lātou o le tino, mo le toto, o lo walo lo mātou ari o Yesu Keriso, e ono le polo a inga mo mātou whaamamalu ina ai le nei tali suanga. I le pō whaalata ina ai o ia, tango I la reto ma vatu ia te oe le whaapatai, I le vi inga na tofi a reto o tupa atu lona au soo ma le whaape atu. I nā whetau fia iai o tō uma ma ai iai o lo tino le nei o nā whoina atu mo o tō. Ina ua umare tali suanga na tango e le ipu, na toi abatu ia te oe le whaapatai ma le vi inga, na tu atu le ipu lona au soo ma le whaape atu. I nā whetau fia iai o tō uma ma wheinu mai iai, o le ipu le ne o le toto le whenga ina kou ma le whaapavau, o la whaamalingina I o tō matangata uma, ina ia whaamangalu ina i sala, I o tō whaia le nei sauninga o le whaamanatunga o au. O le misteria o le whaatua tua. Mātou mana tanatu le mariu na talia e lo walo ma lo mātou whao le tanga. Lona toi tūma malu ma lona whiwai I le langi.
Maro mātou sauni atu e whawhenua ia te ia, e atoe a whia mai. Mātou te momori atu ai ia te oe ono le anganga whawhitai ia, e nei tauranga ola, male pa ia. Ie whawhonga alofa mai I mō ringa o rau e kā le sia nei. Mai e sila sila I le mea whai tauranga, e ona le oti lea ua toe whaalereina ai mātou ia te oe. Fuai mai a mātou ua tarisua I lo tino ma lo toto, ina ia whaatu mawina I mātou ailo na nganga pa ia. Mai a vea I mātou o le tino, ma le nganga e tasi a ke miso. Ia whaia e ia I mātou se tauranga tu mau ia te oe, mai whaingo o fia ai o na mātou maua le maruia o lau au pa ia. Whaatasi ma maruia le tina tau po le tua, Ia o sefo pa ia na tane. Whaatasi ma lau apostolo, le au mori mau ma lau martile, ma lau pa ia uma. O mātou whaalangolango I ai I le piso swari mai, o mātou talusanga whaitu mau. Lea li ia vere le tauranga wa whai ai la mātou whaalelenga ma oe. E whaateleina ai le file e mū ma le whaoletanga o le lalolangi atoa. E whaamalusia le whaatuatua ma le alofa na we ka le sia, au maule nei o langa. Lau au auna le tamā pa ia Francisi, lo mātou Big Paul Vincent Long. Pea foi le Big Paul ana pati Louis Matailinga, o Peter Brown mai Big Paul uma. Le tuinga sa uma, ma tangata uma, ua mawaina e lo walo mo oe. Le tamā e whaafonga I tarusanga le whanau, o e whaapotuina nei I o luma. I le anga le leima le alofa, e whaatastesi aia o whanau uma, I so se I tū wa lātou au mauai. Ie tadi le leia I lo mālo mātou mātua uma, uso matu whaafine o māliu, ma ia lātou uma ua mātou tuua le nei lalolangi o no loa lofa. O lo mātou whaamuenga o la mātou fia mo le whaamau, I le whaaringa o lo mamalu, e ala ia ke riso lo mātou ali, I le mai ai mea le nei uma. Ono ia whatas mai ana ia te ia, le tuai le tamamamana, I le whatasinga ma le anganga pa ia, o le vinga ma le mamalu ato wai laua pio, I le whavavau lava. Polo inga whaola ma whamau ala ia o pa ia mo whai whamau sia tātou e te talo atu.
mato le atu mai le anga uma. Alo fongia mawhai mai le pile mu yo mato waso. Ma le soso ani mai lo alo fa muti vale. E sa alo tutu mago e mato melanga sala. Ma malu e mai atu lunga uma. A mato fa tartali mo fa moe manuia. Ma le fia mai no mato fa ola. Yesu ke riso. So na e whai atu e wā pose tolo, o le whine mua tu atu ia te oto, o lo whine mua te poi atu ia te oto. Awe ne sina mai a mātou angasala, ai le pātua tua lawe e ka le sia, malo whangia, poi mai e tine whine mua mara tasi, e tu sa malo whina ngalo, o le so e kua mapure i le whaabavang lava. E tu mau pia te o tau le whine mu mai le li. Ia whātasi o ira maloa. Ia tātou ai ngai usu tu whāwhine, e tātou te whiwhua i le whainonga o le whine mu ke miso. Whaauta i le tamai mā moe o le atua, whaauta le nate vesea le sala le lalolangi. Maruia la tō wara aulia le tari suanga a le tamai mā moe. Lea li ie, o te reo ngāne unu whale mai le upale, a tau nara o sau petanainga, e māroro ai o ngana.
ia tātou te talo. Le tuae, we whangaina mātu le mea e wharelangi, ala lo tino mono tōtō pa ia. O le mātou tautino atu lea, o le mātou whātua tua, o le mātou tare tonu i ate oe, o le tamare alo morenga pa ia. Ia whamanuia mai o le mātou nu nei, mai se Samoa mo le lalo langi atua. Ia mātou mafuta, i le anganga o le whea lo whani. O le mātou ringa le nea ratu i ate o Jesu Keriso, lo mātou wani i. Amen. E lala me lalo le tātou ainga e kari tātou sauninga. Pātou lau lea whio le tātou li pālo Jesu Keriso, lana le sākara mete pa ia, e mase foi, lea whio whaniro le Jesu i tātou taito tasi, lana lona tino mana na toto, e mase foi lana whamanianga, dala i le tātou pa ia. I whāleo atu ai le whamaloma le whaatai le paima le manu foi o le tātou ainga. Ma se foi Samoa o whakapotu poli nei tu la. Ma se foi o le tātou ainga ma Samoa o le tātou mi whātasi. Dala le tātou whasaulanga o le mauto Samoa vi ingo le atua. Ma lo lama le pātua tua. Ma lo foi le polau, ma lo foi tau atai i atu o tau malama. E o lewa tātou au ia ni nei aso. Tātou te momori ai le taulanga pa ia. Pa maluina ai patasi ma le nalulangi ma le kāresia ma Samoa o le asa o le tātou pa ia. Mo tātou tāpenanga umalama mo le tātou sauninga pa ia nei whaktai lama le tātou laulau mo le tātou matanga luenga e tō matākua i oi foi e tō pātino ai ma tātou tāpena ai mo le atua a wā le tātou talonga pa lisa le whaktai lama le whenga tatei pono mo le tō laulau mo se kore tō waenga e wā koe tātou tāpenanga. Mo le tātou whenga taulanga le nei asa e mo le whakatoa whakatai le kāresia St. Edens Puti Hion mo le tau whenga taulanga le nei aso e ala i tātou au lauranga lupu. Ma se foi le whenga tausanga lau tele ia ma se foi mōringa le taulanga o awea o tō tangata pa ia whenga sui po le lupa ia le tū le nei asa pa māro whakatai pa māro whai taulanga ia sanga to e whātu moina e le tua mea upanga ngawina wa po le tō alofa i le tua ma le tāresia māro whakatai. Whakatai tō mo le tātou o lauranga po le nei asa whakatai lama le tamana alo sina. Te onga kutiaro le te onga pere le tai fono mo le tātou lauranga le tai aro di karistia pe Aphrodite. Whatasi e ma le tama i a poru montini mo le tātou lauranga whatasi i le atale. Mo le kuipapto foi tātou taulea foi nea sa le sunga i a pita i ma LT mo le tātou lauranga whatasi i tātou atale. Whaftai foi mo le tātou paipese lua nea sa whaftai mo le tātou paipese tu le apoa. E whapena foi ana mo le tātou whanau mo tātou paipese wha foi rangi ina mo teita ina foi o le kāresia a le tātou vivi inga. E whaftai foi ma whakerai foi i tātou mālo o si foi tātou a inga o asiasi mai i le tātou talonga pa i misa le nea sa whaftai lava le tō a whio mai matala mai au o maurunga foi le nei talonga pa i e whaatasi mo le nei matanga le venga matau wa.
wa fo le tātou tapa i whātasi le tua. Ia lea mua e patuno wai ma whaptai i tō pai ma tō manu i tama rima whailaunga tō pai tō matausi. Ia au manga foi ma i ma sawama me se foi o tō whanawiti uso tō pāpine. Ia o le so se asala ia vangala na sa lua na sa pa ia ro mau tala pe fai to le nei man po ia o le finga po ia le man chuet ia wa ta to pe no ta lo pa ta si le pa malo pa tai i to pa ta si mai i le nei tai o pong ia ona le asa le ta sto pa ia e mi se foi ta to mai foi ta to du malan pang i Samoa ia ni se foi ta to mtanga venga wo ta to a vele nea sa ko le misterio tatu pato tu o kai masupanga ya velo lo leo fatau vai ko masui ko le tanga venga e pa mo dia tuele pa mo lianga le supanga i le tatu e karesia ko le tatu o lo tu ko ile tatu po ia mo wi la supanga ya to pa ta na tu mai ta e mo se ko to pa tu mo se ko ya mo pa nau e mo pa i man malo ko to ainga wa be o to mo to su ya sa mo to supanga ia pawau na pea ni fia nganga fia fani o tau e masi fol tato mtanga venga o tato pe le patasi pe o lava no paso atu o le tas tolu e fia ngai ma mo tu sa le tua e ala le i le fani tau ko le papela mo o tau sang pa mo ia supanga ya to mas pe to ainga i Samoa ia le ngats ko le tato uma lava mai le ka skol pe o ko ka skol pe o uma ka ko ke ave fa tsa ni fa tsa le tua na tau lava se pasisilanga vero leo fe masui foi le fono Samoa le singi ni sa peosia o le asantu na yatu sa o wai sawinga amatai le ona su tau sanga o le pamaluina lea o le tato tuto tasi le singi ni sa peos ya o le aso tae au ya o te le doko lale temi amatai au tae au e fai le Samoa dei ya lo marawi o mar tato ainga ma kudas malo lo to te awai ai tatono e me masani e sa masani whaatino e le polo Samoa le tātou community Samoa le sini e whaatino le i le Malaya Whitlam Center o le Malaya Whitlam i Liverpool e whai e le Samoa Day ia o te le loko lale te mi a matai e a pēr tō whia saini a tiri ia e le Facebook page o le polo Samoa ni sa words on Facebook ia o lo whai le e tama iai o lo e mo whawhiwhianga o e masani fa fi tátou i tátou aso e foi monisi foi tama pa nau o tátou atunu pe o chenang aia monisi foi celebrities o tátou tangasa Samoa la awai foi i ta i pokalami la sutaiao e fai ele las i Whitlam Liverpool Center te le lore temi ia tátou te mawai pe lunga ta fai langi i la temi amatai ia mai hesiab lore e mafu temi ta whawai ainga ma mo i le tátou lono sfuru tau sanga o le tātou atunu. Ia ka tono le tue ese si upu na tue tātou te sanga whamanuia le tue le tātou a inga, ta te o tau malama, wā fwoi a matalia fwoi o tiu te manga renga nei mai aso, e papena fwoi whana wā onga nei mai aso. So boys and girls, remember before you read the Bible or anything else, this is the first lesson you know. Okay, so when I say the blessing, you're going to do something special for us. You're going to say the word, only by you, I will make the sign of the cross. That is our blessing to all of our family. Okay, you can do that? Okay. When we tato sang, tato tutulai, more than tato pamyang muli. Okay. So all children, you just say together, all children all over the church, you just say this of the mom, do this. Okay? Ia patasi le li ma otou. Sang pamuia le atu ia te oe de swafa. Amen. Watu yo tō man fia, man fia le ke biso. That's why Father. Oh
Once I hit my bed, I was gonna watch movies myself. And then turn around. I wasn't doing anything.